خیلی داوی 2011 و مثل کنفرانسا سالن آمد نپیکان بود. نبود جلیقی نپیکان بود. بیشتر اوقاسا شونده جاری کردن اوقاس روشنگیر من هر شهری کردستانه در آماده بودن میلی که خوشو شنازم. از همین پیش‌کار نیم از اکتیویستی یا تربیت رژیم آزاد تجارت همان demek aktivistya zamanı kurduktan bu sana hemen demişi ve bu tarafını Leser Nave Akademiya Jimnolojiye teşkeşe ve azimdadıkım ve vesileyi endamı komiteya Jimnolojiye havalı hemen argüman akar serfol sinemalı hatları kategorinin ama katlamayı şernazardıkın ve vesileyi havalı hemen argüman carekiden ödüldüğünü. Benim cami jimnolojiye zanista jine, ganjê jimnasî çima rewşekê ku sade peyvendiya ve ya bi wêjeyê re ya bi ziman re nafes ku em bikin projeyê di qadên siyasî de, di qadên pîrdozî de, digelekî qadên cihakê de jimnolojî vê navbetên nîqaşkirin kovara jimnolojiyê derdikeve lê di qada wêjeyê de ya ku herî zêde jî pêdivî pê heye di qada wêjeyê de heta niha neketiye rojeva me ji rûpê de êdî bi nêrîna jimnolojiyê wêjeyekî çawa em ê bikaribin saz bikin çêrûkekî çawa em ê bikaribin bihûnin helbestekî çawa bi nêrîna jinek azad em ê bikaribin binivîsînin Dirê çerçevede em ê ku tarafa bidûnin. Jimnolojî zanista jinê dengeha xwe jî jiyan digire. Ji du tegînan pek de. Du jî yekê ji weke tegînekî yamanî tê xuya kirin lê bi kuka xwe re ew kijî jî kurekî yê ji felsefeya mîtrayî ye. Kurdî ye ew kijî jî. îro di cîhanê de ji jimnolojî psikoloji, yani arkeoloji, yani gelekî lojî tê bikar anî. Kuka xwe ji zimanê felsefeya mîtrayî digire. Pêveka wê jin yan jî jîn yan jî em bibêjin zimanê herêk yene de zîn dengeha xwe ji wê digire, ji jiyanê digire. Ji we jimnolojî pênaseya xwe jî zanista jinê ye. Hênî ve dest bi pênaseya jimnolojiyê kir. Di 2080 bi parêznameya rêberekî lêkûj Perez Abdullah Öcalan sosyolojî pênaseya jimnolojiyê têdîna jimnolojiyê bu wê dest pê kir. Lê weke bengeha jimnolojiyê bêguman em nikarin birêk dîrokê ve bidingirêna. Bengeha jimnolojiyê ji destpêka felsefeya mîtrayî ku ji esasê azadiya jinê, felsefeya jinê hatiye pênasekirin, weke serdema civaka xwezayî nawrûtik tê pênasekirin, dîsa di dîroka Kurdistanê de ji Leyla Qasım bigire, li Dêrsimê koşkirî, Besrê, ji Xerzan, Rindêvan bigire, heta ku tekuşîna me azadiya jinên Kurd ya her çar aliyê Kurdistanê bingehekî Kurd di asta şûreşgerî de, di asta rêxistemî de, di asta siyasî de bingehekî Kurd ya dîrokî jmer dan ava kirin. Bi vê wesileyê jinên we heta niha di vê tekuşînê de jiyana xwe ji destdana wan bi rêzayî bigirtînin. Ji ber ka nikarin jimnolojiyê tenê wek têdîn pêda bikirin dest. Di salên 1998 em bibêjin heta ku 2002 weke sê pêşên bînehîn teşer daxwe jimnolojiyê. Ew yek çi bû?
هم جی پرگارا مرسالاری، هم جی پرگارا دولتی، هم جی پرگارا کبنشوپی، هم جی پرگارا بوچان دا کپیتالیسم رو دایا آوا کرد. جوان هنه همویا دیگر زمین بگره حتی با فیزیکی قطبوی نکی جدی داشتی کرد. فابون دوباره دا آوا کرد. بخواه یکمان فابون نکی دمیره داشت داشتی کرد. وگه گوهرتن و گوهرتن هشمندی آمیرانه یا باسالاری جبر کو انیشن مقدور پرگاره کی دستاتا نیمه. بقصد جناب نرجی راست نحقیقاتنا، بقصد جناب نرجی راست اشکنجی هاتنا، بسادان میران جبو آزادیا جوات آقای جبو هبونا وقابونا خر دهان ناب حزارا لحوال المای نرجی تکوشنگی به هم پدانا. اگر تو جواتی دیجن دیده نابه روی جواتی جنو میره بکته و دنه وکهدیات نوا جنو میره ده بگره حتی که همون هرین جواتی جبیده گوهرتون و گوهرتون اکی دنگهین جی پیسته. جنو بخواستی دسر فلسفه اساس فلسفه هجنان آزاد بوده 2000 جن و جواتی را پیمانه کی چاوا بده چکرم. پیمانه کی کو سر کیش اساسی یه برابر جواتی را پیشی پیمان ها چکرم. جواتی را پیمان ها چکرم. پیمانجی